Kazi bakunzi ba Imurengamateka TV, iyi ni breaking news. Daudi kuri mikoro za Imurengamateka TV. Igitero cejo catangiye isa 9 z'amanwa amasaha y'umugoroba cyangwa igicamunsi kugeza saa 10 n'igice za nijoro, ubwo imirwano yari ikomeje mu duce dutandukanye hano mu nkengero hafi y'ikibuga c'indege ca Minembwe, aho ni Rundu no mu Karingi, aho igisirikare ejo ku mugoroba masaha ya kumanywa cagenze imbunda nkuru ku misozi y'Irundu basheringa barasa abaturage bari mu duce dutandukanye, hari za Karingi bahatera amakompora ndetse n'utundi duce twa hano Irundu. Imihana y'Irundu irimo abaturage b'abanyamurenge barimo baraswa n'igisirikare ca FARDC ku munsi w'ejo ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2020. Ni mu gihe gusa habayeho impaka hagati y'abasirikare batandukanye cyane abashinzwe service z'ubutatsi basaba ko umunara waba uhagaritswe kubera impamvu z'umutekano, ariko abandi banga bavuga ko guhagarika umunara no gukupa connection bishobora kuba byatuma ingaruka z'abasirikari benshi bashobora kwaburira ubuzima, kubera ko abo barwana nabo n'abaturage bazi ako gace badasaba gukoresha umunara cyangwa connection za telefone cyane. Intambara kandi yo ku minsi 31 y'ukwezi kwa 8 yabereye muri kuri biraro mbiri bagerageje kandi gukupa cyangwa guhagarika umurongo wa telefone ukoreshwa n'abaturage mu rwego rwo kwanga ko amakuru akomeza gusakazwa ahatandukanye. Ibi kandi byakozwe ku munsi w'ejo ku minsi 2 y'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2020. Iyi mirwano abatandukanye bagiye bagaruka bavuga ko abaturage birwanaho babagerageza gufata ikibuga c'indege, ariko ibi ntabwo ari bizoshingiro cyangwa ntawe abishingiraho kubera ko ntibananiwe kugifata n'ubundi baragifite. Nta gisirikare gifite imbaraga zo kuba zakumira abaturage gufata ikibuga c'indege, ntabwo byigeze bibaho. Iyi ntambara irashobora kuba amateka mu gihe cy'iminsi iri imbere. Ikiganiro cyacu cya kabiri turi buze gukoraho mu masaha y'umugoroba, turagenda tugaruka ese umunyamurenge ufite uburenganzira ninde. Nico kiganiro tugenda tugaruka muri studio za Imurengamateka TV, ndetse turagihuza kiraba gifite ibice bibiri, tugihuze n'urugendo ubusesenguzi ku rugendo rw'intumwa ya perezida akaba n'umujanama we muri Minembwe. Ese uyu mugabo yaba yaraje gukora iki muri Minembwe? Nibyo tugenda tugarukaho muri studio za Imurengamateka TV mu gitaramo cyacu cyo masaha y'umugoroba. Abakunzi badukurikirana kuva mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye, turabaramukije cyane yambo ndetse tubashishikariza gusengera Minembwe kubera ko yugarijwe genocide iri gukorerwa abanyamurenge ikorwa n'igisirikare cya leta ku mugaragaro, aho batangiye bayikora bica abaturage bagenda bica urusorongo bica umwe none ejo bakica undi, aho ejo banamuje batangira gusheringa amakompora mu mihana y'abaturage y'abanyamurenge itandukanye.